Sipong toan toan Manipuri Sipong sing the Masum Toki Batado Tok sing the Maru every epox and Congacharakana Manipur top Sinel make the Mam the share to the Anmada Yam the Maknoite Bamusum Labak Tiba Pong Mam the share to the gay Hoi is still a cigarette Tangana Masum Yam and Nakana lady state Mother Yam and White of Tadoma Tokre COVID-19 patients in Gimarta Tang Naba Yam Atangba black fungus infection mucormycosis Assamgi when a hand case Guwahati the Gi detect outbreak Masagi say Kungatare Surapanupa Mada Haidiba rare fungus infection as positive detect Okibane Masumyam Yamna Lebak Tiri Bamana Maki Mamingsi Palmoni Bora say Kungatare Kawi Ma Apollo Hospital laying to no Lakivni Tawadabo Lebak Tibadegi Nasi Ayuki Pung Tarumukta Baduwida Mahak Laikidri Hainasu Yamna Tazania over Mapamdigi Pangba Pawamana Makatana Fundurakli. Amasum Makasa Tazarapu and Atopamaruba Pawkra Pizagi, Mam section the Laminasi and Maniputop Senel Mekadi Tamzari. Makasa Tarapu and Atopamaruba Pawkra Namok, lying after notice Takre, private hospital Ana Layengi, Mamalga, Piga Mari Lenana, Querapum Tomakoba Miama, Natarakpa PIL Amaga Mari Lenana. State Langana, Taski Kungated forward Pakum Pirak Nava High Court of Manipurna notice issue to create Manipur High Court Chief Justice Sanjay Kumar Masum Justice K.S. Nobin Gibbons na PIL Adu Ngasi Kanabagalunana Additional Advocate General Manipuri Kutang notice issue to Kibene PIL Adu private hospital sing COVID Amadi non-COVID patients sing Laying Bagi lab the P structure asi State Langana Ying Sinbina Bamadi control tonaba direction pibinaba tharakpani house COVID pandemic mara asida state asigi hospital sing the emergency non COVID patient amadi accident victims sing the ningthina treatment tauribra haibadasu yengsin binanaba laingak direction pibinaba public interest litigation adu tharakhibani hainasu pausina mek singna pali makasa thajarakpoina to papau khrana apun mamifam ama pangthoktuna khanafam thoi COVID-19 gani suba wave na kham theng na awaba mayok naraba praja singi yengduna praja gi yaifanaba lairiba CSO sing amadi ruling amadi opposition party haiba ama khaidana haujuk parli belenga asina sinduna apunba mipam ma pangthoktuna khanapam thoi haina Hindustan Janata Party Manipur State Committee na serol amada phungdorakli serol sina makha taraduna haujuk Manipur COVID-19 gi anusiba wave na maram oiraga nomagi sara tanduna sajaba praja kayama Kamting awaba haibado mayunari. Hawkibe April Kuntradagi, Greater Impal Ayuki Pung Tarukti Gitara Power Com Tolaga, Sayol Amagi Wena lockdown, Lautokraba Matung Tarakpada, Amuk Akan section Tarang Wena, Gorbamena curfew Amuk Lautoki, Asigumba section Tarang Sinamara Moduna, Nomugi Su Nom Nagasazaba Prazakia, Mapan Topayadan directly, Adobo, Asigumba Piva Masida House May Talush Lagaba Power lockdown gi Saktung Pang Badi Lyradana. Thagi Pangpam Topa, Satung Pop Pang, the Lamdamasigi, Light of a Praza Sina, Sananabagidamak Awabakia Amamayunari, Dan Pamasida, Aikoi Puna Kantamina Duna, Kauzeng Yakanabakanduna, Tulakiba, Civil Society Organization Amadi, ruling Amadi Opposition Party, Haiba Amam Kaidan Apun Magi Oiba Kanana Napamipam Ama, Pangto Nabagidama, Hausi Paliba Government Asina, Sinpam to E. Highness or Rivida, Tamnakli. Amasu Makasa Tazarapo in a tentakna. Prime Minister gi warol khara mayam da share to zaramgi official sing da PM na nakoi lan asigi Phil Commander Singh ni singthakre pandemic ki mayok ta thengna bada state sing amasum district singi Phil official singbo Phil Commander Singh ni haina singtharaduna India na COVID-19 gi ani subo web lan thengnari bisida ngasi Prime Minister Narendra Modi na mafam gi oiba cantonment zone sing amasum akan basang da test tawnaba se na phungdokre amasum COVID-19 pandemic loina bada makhoigi experiencing adu khangnanaba state sing amasum district sing digi field official singa wari sanabada Prime Minister na testing tracking treatment amasum COVID appropriate behavior asi virus adu maithi bapinaba mathau tai haina sena phungdokhi COVID-19 virus ki mayokta lan asida nakhoi punamak yamna maru eba thaudang ama lawri amasum mawong amada nakhoi lan asigi Field Commander Singh aduni amasum virus asigi mayokta aikhoi gi khulai sing adu karino aikhoi gi khulai sing di local containment zone sing amasum aggressive testing amasum miyam da asum amasum mapung phaba I pau pi bani haina su mahangna phungdokhi haidi
लोसिलकपोइना तोप मरुएब पाव अमनमु इजरायली आर्मीना लेबानदसु आर्टिलरी कापसिनख्रे लेबान की मैकेदिगी रॉकेट कापलखिबा अदुबु इजरायल दा पानबा ngamखिदबा अदुगी पाखोमोइना जिउ की लेबा अदुना ngarang निंथौकाबा नुमिता युमलोनबा लेबा अदु तमना आर्टिलरी कापसिनख्रे लेबान दगी रॉकेट तरु कापलखि अदुबु मदु इजरायली टेरिटोरी लांचिलकपा ngamखिदे हाइना इजरायल की आर्मीना स्टेटमेंट अमदा हाइखि मसुम इजरायल दगी थोइना लापतबा सेवा फार्म्स एरिया दगी 3 ग्रेड टाइप रॉकेट सिंग कापखि हाइना लेबान की मिलिटरी की लिखुना हाइखि अदुबो हौजिक मफम अदुगी फिबम शांति ओइरी हाइना रॉकेट कापखिबदुगी पुंग खरगी मतुंगदा लेबाक अनिमकी पाव फाउनरिबा खा थांबा लेबान लेबा UN पीसकीपिंग मिशन अदुना ट्वीट तौखि अमसुम पैलेस्टीनियंस की गाजा स्ट्रिप बिल्डिंग समरी यांखैरो मांग तकहनखिबा नत्रगना थीना सोनखिबा इजरायल की नोंथक्तगी सथरखिबा अटैक्सिंग पैलेस्टीनियंस लिसिंग यांखैगी निथोइ हेना मयुम मकैदिगी नंजिन हनख्रे हाइनसु UNH एजेंसी अदुना ngasi फोंदोखरे मयुम मकई थदौरखरबा पैलेस्टीनियंस लिसिंग निफुगो त्रेट रोमना गाजादा UN चलाइब स्कूल यांखैगा निपानदा संजफम लौरी हाइना यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA की वंगांगलोय जेम्स लेरकेन पाउमिसिंग हाइखि बिल्डिंग चाम कुंथ्राग निथोइ मपुंग फाना मांग ताखरे हॉस्पिटल तरुक अमसुम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मपन यावना बिल्डिंग चाहुमगा तरागा तरुक साथीना सोखरे हाइना वंगांगलोय अदुनसु मखातना फुंदोरखि अमसुम इस्लामिस्ट हमासिंगना लैंगा खुरजी पाइबा पैलेस्टीनियंस इनक्लेव गाजा स्ट्रिप्ता हमास ग्रुप सिंगा इजरायल की मरक्ता कापनाबदा हौजिक फावबदा मियोय सनी हेना सिखरे अमसुम हमासिंगना जेरुसलेम तमना कापसिलखिबा रॉकेट सिंगी पाखुमदा इजरायल ना हौखिबा निथौकाबा नुमिता नोंथकी अटैक सिंग चतखि अमसुम जेरुसलेमदा सिंगदोंग अमदा लेबा अल अक्सिया मॉक्सता इजरायल पुलिसना तामथीबा थबक लौखटखिबा लोइनना इजरायलना खोपसिनदुना लैरिबा ईस्ट जेरुसलेम की शेख जरहार लैरिबा पैलेस्टीनियन सिंबु इजरायलना तानथोकनबा थौरांग तौरिबदुगी मयोक्ता सथबा प्रोटेस्ट सिंगदा इजरायल की पुलिसना तामथीना नमथखिबदुगी पाखुमदा हमासना रॉकेट सिंग अदु कापखिबने ngarang numidang su इजरायलना नौथक्तगी अटैक हुमफुरक सथरखि हाइना गाजागी मियोय सिंग हाइखि अदुबो मे 10 दा खुद थोकनबा हौरखिबदुगी मतुंग मी सिबा हंथबगी अहानबो ओइना ngarang पैलेस्टीनियन सिंग सिबगी पाव लैखिदि हाइना गाजा हेल्थ ऑफिशियल सिंग ngasi फोंदोखरे हाइनसु पावसिना मखाताना फोंदोरखलि मसुम्या हौजकुनदि पावसि मतंग असे लुसिनजरगे अदुगा अतोप मरु एबि इ पाव लेरगदि सुजोय सोइदना म्यामदा अपडेट पिजरके हाइना मणिपुर टॉप चैनल गे मेकेदिगी थमजरी अदुगा पाथोक्सखिबदा सोइखिबा लानखिबा क्या यावसु म्यामना ngakpigani अमसु म्यामगी वखलोनसु सुजोय सोइदना कमेंट बॉक्स थंबिरमु हाइना मणिपुर टॉप चैनल गे मेकेदिगी थमी अदुगा होय नुंदारां फोंखिबा मरु एबि इ पावसिंग यामना मक ngana khumga चटकाना म्यामना ngana पिबा ngamna होनजरके हाइनसु थमजरी एंड थैंक यू